nangli tum belek a house la pen poltel pen ke bang pot nangli tum phan ke churo pilo nili tum nang ke pha pen nangli tum phan nang ke spon pot pini nangli tum phan ison sonni alam nangli tum hoi pen kar biang long ara phan ke palle mate ke chethan ke chimum ji ning hang do la ke bikhek koi chu ke dam tang tarik phwarni padak nili tum Fiji burning do Dr. Numol Mumin gitu alam the Utolmas te 244 alam kaning je peng alam the budha la penisi bangke la sodet penapi karbiang long jut un epin CM tuliram long hang corruption ke claim tha nitum memorandum pi la so memorandum pi det penapi nitum puthot memorandum ke piang deng bang tumi Hamren adisi phan ditum pidam lo east west ka biang lo la somaremendam ki pidam ke je corruption do pig lo corruption ju je det lo la pen la so prang ta menili tu belek jitu press mit do bom lo corruption tir ong lo rada tum han chinek ong lo la pe hak bhati ta do lo lanchop ta kalisi corruption ka biang long la son si ki lit lo je पैसा मुखा पैसा नंग पिकलो पुस्तमे हाला दाके राधा तुम लोग पैसा ले दे हाँ नेशनल लेवल राहुल गांधी जे मल्लिका खड़गे लपेन केसी वेणुगोपाल लपेन असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी तो अना थेंगो तमे तुलिराम रोंगहांग मोस्ट करेक्टेड सीएम भदी लसम फोटो पकलांग हम भब नाली तुम दा थेगलोंग पो हाला आंसी के क्लेम लो हाला दा क्लेम नंग क्वाक लो लपेन के क्लेम नंग क्वाक पुथाक तमे लके लितुम upay bedalo claim blote la son si plan bom ko sita akam bang non da claim bom la son da taxi la so corruption non da juje open an tham lo ke la so stone mining quarry lo la dakta bang jitu chi cha contractor tu kichu claim dun bang ke kado kabe bon la wo fis tame la son se corruption ke claim jitu piu chhajurika tu la pentuliram rohang tu mor so tu lapen Dr. Himanto Biswa Sharma ta dopo arlo lope hala hai tum link dolam pani mara 3 pulong bangke piniani ta high court pen pabon toya phi da bonbe ladak bangke ladak kado kave tum official da tum pen danglo kado kave lake aling ge do palo lasi lahai bostu tame na ki thanjipu lapen Dr. Mumin jitu statement ka chipi mukhata 244 a mukhai di hala so chipi mukhata ining insam dam 244 A पे ना बिसीसी नि तुम के हाँ को पियपत सी मुने दा तुम भूल बुझी ना पो इंटरप्रेट ना पो नि तुम की पुजे बांग के नि तुम के स्पेसिफिक पिक नि तुम ए मांग दा थे रे बी रे होंग विधान लोंग की जोंग तांग इंडिया की चरिया लो लोंग जी तु की पु दाखरी हाला सी नि तुम के हाँ 244 A बानी तुम हना पिनांग को पियपत लो मनांग पिनांग पो बांग के जे लद्दाख बंग के राहुल गांधी ता निंजे तांगलो 244 ए ला पेन चुधु के बंग होता में गौरव गोगोई ता निंजे ला पेन डॉक्टर नुमोल मोमिन के निंगे डेट पे ना फी आर्नी सीधा लांग पेस लोंग ता गौरव गोगोई ता निंजे तांगलो जे ला सोलाम बंग चौक चे ऑटोनोमस स्टेट अलाम बंग के बीजेपी तुम के दाइलुजी ला पेन स्क्रैप की कुरी फांसी दामबो अलाम ता हक प्रंग ता के स्क्रैप जी पेदी AGP तुमके नो BJP एम दोरापते ना पार्टनर तुमके आलो पथाया लो लद्दाख हांगजो पुलिसी लो लसी लसो जी तो अलांग के निंगे है दी लसो बसु ता चौक चे लपेनो ने तुम लैंगदाम लो डॉक्टर मोमिन जे सैमसन सिंह इंती अपुरियाल पुछे चे पुरे आजु लोंगना ली तुम दादी तुम या तुम मिली तक सैमसन सिंह इंती से लद्दाख के अन्याय ने सोनते CM तक चुई पलो के 1952 के पुछे Sita me alang tingni that bon chini ne purial mentu sing thimapta alang answer ki close pute Samson singing tikeli Karbiang Long district Ladakh council of Enkosi 1948 17 February chiklosi elo langke ha sosi chiwa elo ante ko son si Ladakh ke 1952 le aru CM na cholong la hala ta ba hala so statement alang chokti la penisi Ladakh di alang kaninje hingno pigla bangke Dr. Numol Mumin Afan
kipuji ke lahlo alang statement chi withdraw nai lape mo Karbi Anglong soluk so dak lo pulote Dr. Numor Mumin si complete responsibility chi anai lake laso Numor Mumin ki pu kupila lada je Karbi Anglong lo jitu hala Sipsagar pen Nogam pen kerang atum ana phan ke alien amuni pusi ladak reality Karbi Anglong arada tum lapen Thomas Council ke ciari atum non Congress atum punot ASDC atum punot alien buhok he hala tum amit hang amuni pusi kado kabe phantame kanril ke ciari ke chalam lo hadi akai ta indak pon Boro tum punot Adibasi tum punot Bihari speaking atum punot Bangali atum punot Rengma atum punot akai stamela da representative doloken Asamis atum stamela da doloken kupie poche lang bangke amit hanga political ale phan Karbi pen non Karbi polang lang hindir this is very scary and he is provoking communal violence edi Karbi non Karbi ke chibong iphatse lang ke claim this remark of Dr. Numor Mumin of speaking such as Karbi and non Karbi is completely very dangerous and if anything untoward incident take place for such incident then the complete responsibility have to be taken by Dr. Numor Mumin la chalang phan pulo la bangke la lang chok chipik la be lang isiak ko ki chok chit he pik do kupilo ki puke Congress adin si extremist ongra Congress tum si extremist kado kabe kupilo ma Khairat Congress adin huchi alang tengne there he is very new Dr. Numor Mumin is very new coming to this politics and I don't think he has much knowledge about history je that struggle 1986 pen complete jitu struggle jitu movement 86 pen si uthilo 86 pen Dr. Jointo rong pieto kupilo mala so movement solai lo kupilo ma 244A jitu Karbi Anglong arat tum ke manga bangke chip chedalo chip chedado joine si plank chedado joine si MOU chitok dat puma a jeha tum bangke this satisfaction group tum bangke aningang samse tum bangke arm struggle dam jo hala so arm struggle tum phanke Dr. Numor Mumin ke kupilo ma ugropanthi puma pilama terrorist pusi la so terrorist pen arm struggle tum hala completely different angke alang chiteng de dat ma hala so a terrorist tum na loge doke I didn't say terrorist I will say armed struggle those people but I am talking in terms of what Dr. Mumin had quoted alang pulo je terrorist hala so terrorist tum ke na loge do hala so terrorist tum ke pini ke ante horen be ke MP lobo aprang former MP lo lage BJP long sido bonte non rang thunang surjo rang phari em claim bo hala so Numor Mumin ki po terrorist ke people se em hisab bitan lonte kupia pot si kanjang terang phanda hatak bitan lo la pe ka do kabe la so terrorist pu Numor Mumin ki po tum an kente pini arni ke nali tum lang BJP long sido lap ke ni tum long ke no ma ke bilang ke la si hala so potame alang jitu ki pudam Congress tum phan ki jong hadi lata chok Congress atum din si peace talk hanti long lewang ngoi pusi UPDS atum hoi the MOU chi talk lo Dr. Mumin you don't forget it is Congress who has initiated talk with the armed struggle people with the UPDS it is during Congress region when Turun Gogoi was served as Chief Minister and our Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. Lanchot takli, hala MOU chitok ta Congress adin si kichitok. La posi alang jitu ke code ki kuri hadi, la ta chok dam de piglo la. Itum Congress atum adin ko hadi, hala tum ke armed struggle atum, hala ke je hala so hawa pensi kichitonte si UPDS dolo, KNLF dolo, KPLT dolo. Nona pian ke Congress adin bang ke talks phansi rang last KNLF phan tame talks table long ke Congress adin si rang nona bang ke tol claim ke
kupiloma BJP atu lasi munita tu chini lahai ta lapen turun ko wai sarafan alang blame lo pilo development ke do ke karbin long la development pilo do ikui korana development pe therak re magani ta Dr. Numor Mumin amithang ke porhita Baliputhar High School lo Congress tumsi lata ke establish lo Difu Government College nang porhi lata Congress tumsi ke establish lo ha medical college Dibrugarh le porhi na ha Guwahati le porhi na ha nane any other part of Assam le porhi na al lake Congress atum lo ha aims le damoi na Delhi hala ta Congress atum lo belega bedo alang ka nije therak rei man la sine ki puji banke alang therak nei dwar baburi long model college do lang thanang le tu habit pini ani ta thang claim thekle habit kan tu sokal ingna ta juja model school do hada hal haida sing pini ani ta start dekhe pachek dekhe meme ni tum ke lang dang ge pilama school hemar lo anta chaino hiang se gente therak le malang tu model hospital do ke opening dam future minister health minister along with CM Tuliram Roha Dr. Mumit accompanied no kupila hada chiplang ke go hada klang lo je a doctor a nurse ta bahini ni velo ki safadun bang ta bahini ne velo hala da ki pini ani ta ni country si chop po ambulance ta model hospital ki tigiri lo man aru non to ara sab suki bonai pulo dak silunian pe ha CPDM dike atobar ho kahora anda heri lake state highway phan pia lo congress adin usi la pen hak ke kang dong anta complete paka to wa ikthir si do lo non anta hala so huchi delong anta kim lab lo ta piniar ni galang tum la so apaka delong anta apang congress adin ki bunai apor anta areng anta hek lab lo avelo non anta bunai je thelang dum patang dekhe kuna si kitang tangka poisa si ki mari lab ke hal haya bangke alang tum matha paka nahi lang paka nahi lapen non isia subject la ke phire me menai ke ni tum pu wer loke nang ni tum hoi pe longle phelang alang o kuki di masa lapen ji tu karbi di masa karbi rengma potani congress hanse ko tuliram no explanation pino rengma pen karbi tum last ke ji bhong ke tuliram no hanse siam loke people alang la so lam thana kuna be sibang lahai ke kado kawe jitu am struggle aprang ke do hula hai anumuna lo lahai ke hal hai result a impact lo lahai ke lake ha congress pu phanda pudhai velo ni tum non BJP tum ta atai do pupe lake pak da me lake je jitu numol mumin ke ignorant ong pula lage ki chini ne poche hadi he is not going into in depth about all this happening so he is commenting wrongly la so patta me alang chok chedelo lapen ladak ni puyi bang ke non ke phere me men nai ki pilo china longle phelang ke tuliram rong hang ke ambani andani aphan pilablo non ke godrej patanjali aphan pai pilipo non ke hala jitu power grid aphan tame 6000 pilipo non langdam lo puta prang ke state long da pupu ke tuliram rong hak ke himontu ITM busi kabing long chetha nali tum da long de ani sike ladak gorab gogoi itu president bang lo deputy LOP parliament long alang ke bang hut puloke karibiang long ita toka poisa ATM hoi thakana matio ATM hoi mati da ATM lo thong nong long leta angke lang ame lo ni tum lang lo la solam ke ho 18000 बीघा solar project phan Ambani phan Napier cultivation phan CBG phan 13000 बीघा daki reflect dole dhai ke hadi mahasa long ta 9000 बीघा for thermal power bang khadi non bang ke 6000 बीघा dak EPDC long alonang le elo la pe la so philang am lo pulote non Patanjali tu phan ki PG khadi hisab masih abila tum phan ke ni tum hisab ke la ate at present stage non porat along ateng hisab ki PG khadi 1,16,200 बीघा
la nong le si piji la so long le ki piji ke nalo Ladakh bang ke Ladakh do Ladakh lang East Karbi Anglong bang ke 8,000 hectares 8,000 hectares lo la pen West Karbi Anglong bang ke 7,500 hectares tamunne tuliram rong hang abang ke nali ning chibig no Himanto Biswa Sharma Chief Minister phange di la chujenga thek ta di alam hilia he alam hilia he lagi la suk ke hilia he joine si tuliram rong hang ami thang corruption be jipajok ye joine si nong ke Himanto Biswa Sharma Chief Minister alam ling arjure lo Karbi Anglong along le la pen arat ke kisung ani si dambom Tarik kelani bila bangsa bangko si pini bicu ko di bangke la sondong asapo kilimili do ko sini tum ko cicing wai si apor enak ko sini tum apor NPC pini si angko apor patik si non itu ma something pen bicun kono ben non la bangso anumbor ke lagi long an ko mane bang kujong si lagi bola tang den itum ko metihin non no itu kala bangso hut tikeda long pentame ni tum komiti nombor do labo laso komiti nombor long le nal tum koma mane bang kujang si long ko tang tela tak na komiti no kono ni jaga nang itu te kona hol la social media long chu regal paklang ke kona bang ke fake lo tak di fake lo mane bang kona ni si foto no khai lo amasi bang kona ni print lo bang mulai tabre lo kalau bang ke fake kalang di ante chu ke bi ko pose mane chu asap so mane nang tum bi hoy mane tapleng de dela la bang so adim bang so ido nomor long an ke le adim bang hala 6 long ne 9 long ne la so 6 9 mane milai ko amasi gundugur masi kato we public tum ka pu amasi ko mane ke ri ko lo ko mane ke lapson masi ke tum la bang so aporta du ulo 7 ne 8 ne 9 ne something le ro masi atap next video ko basi chak de lo kato ko we along public long anda ante la so chak de ko kami tum potoda ni video tidak la tani tum kato ko vera kanta ni tum dia chang ante la so pat pini pang result ke ne pini khela ji ko puthana to ra tham pakini ma so ka na sobra ni pachini to